A very good morning. New TV news analysis as we make tabirup na makpo han bamakta da dongge Heeyaileima tongbram na apna makpo taram nok chobagloy na ikoknon kurumjari. Ngasi Imphal da phongba tongan ba pauche sing da marui ba headline sing kanani ne nabugi da makta koigi studio da guest when election bidura hojik leire koigi oja Shanta Nahakpam secretary UCM han bamakta da oja Shanta bu taram nok chari tagachari uza han bamakta da koigi analysis asi haudrangai gi mangoina na ngasi Imphal da phongli ba tongan ba pauche sing gi marui ba headline sing amtang miam da pathok pagi khudong chabadu thamjage Sangai Express da single use plastic kaithil dana drive naga naladana pumthan class 10 exam gi phal lauthokre chada maudraga mathoi dasmit kunthraga taret pass tawki Sirui Lily Festival Sirui Lily Kannabagini Director Modi Operation Sindur Counter Terrorism gi anauba mawongni Pokna famda Census lising aniga kunga taruki matungda delimitation taubana fagani haina governor na hairaki Operation Sindur chumnagi maming amanate pukdingda lairiba wayel aduni PM HSLC exam haidokre chada maudraga mathoi pass tauki Lieutenant Governor Promotional Luchingduna aroiba bidai pikre Naharol gi thaudangda High School Living Certificate exam gi result haidokre kapching na pass tawbagi chang chada maudraga nipan dasmit nifuga taret oiduna khwaidagi yamna pass tawba district oire amasung ising kaidawnungda apunba ichel oiba yaroi POK amasung terrorism gi natana Pakistan ga wari saroi Center na Manipur crisis tuna loishinana ba su group ki luching ba yauna kangpok pida mifam pangthokre census da aran ba kaya yauri basi yengshinna ba governor unaduna takshin kre sanalai pakta political party taraga mangagi mihut singna governor unakre Manipura NRC pangthok laba matungda delimitation taugani haibagi thajaba pirakle PR chalai khraba matung SF na operation leptana chathari numit nini khaktada kadar taraga taret yauna yamlaba khulai fagat khare huyelan pauda BSF constable chingangkham Deepak ki hakchang ngasi puraklagani airport governor na luchingduna ikai khumnagani mapung faba salute piuduna aroiba mathau mangam pangthokani Manipur laingakna Supreme Court ki order thabakta onthoktre haibadagi Home Ministry na Chief Secretary amasung DGP da letter and spirit ta pangthoknaba khangalakle haina hariba singsi khogi ngasigi tongan ba pauche singi marui ba headline singni jasanta khoi huyan lampauta khogi Pakistan ki drone attack ta laikhidraba khogi yari poktagi BSF constable chingangkham Deepak ngasi mahaki thawai yaudra bhakchang asi airport ta purakani hairi masida governor Ajay Kumar Bala yauna ikai khumna ba utuna aroiba mathau mangam pangthokani hairi adumakpu habadi ngarang khoi Facebook ta sudum ujai laikhidraba imungna yamna manau nupa naga yam thamoi shokna kappa sigi matangda as a Indian citizen na moina mahaki tawbam thokpa mathau chapchana pangthoki adumakpu mahak laikhidraba su mahaki phangpham thokpa budi adum haidi lengak su madugi chapchaba budi yengakani haina thajabalai adumakpu hojik lairiba India amadi Pakistan gi koigi asumlaba situation sida even ekoi hojik Manipur gi manungda lairiba koigi kuki amadi maitei gi conflict asi solution banate sigi matangda ojasan da kari warol thambini ngtang thambi lan tongnardi mi kara laiba laitaba habse masi masan tamle do lan da kwai noi tse kai no ana front line da laiba chinau singa ta ko India ga Pakistan ga bu tawgera Bangladesh ga bu tawgera ko masa ye lebak ngak na ba men lebak ngak mai bisi koigi hujiki modern world se di economy se pharaga
economy da thengai na ba diplomatic channel da thengai na ba muta khugan pangal laga ngasai gi ai gi lamne na utpai culture se yamna phasan lei hai tare to Kashmir gi wari jidi Kashmir gi wari jidi yam nungsi ra jane ko akoi United Nation na Kashmir je na wai India na independent phanga matung da ko Kashmir je Pakistan na tinni India da tinni na tawma tamda United Nation na plebiscite ki type da magi proposal gi vote tawse hai kan da India na ya gi de hai bagi vote ma lei ko dagi mu akoi media sing da phongna ko se Muslim na masing yamba habdi kahani ko akoi gi keno da Musliman mi na masing yamba Romda oina uhan bako. Then amu among the India rom the Hangana Kashmir Pandit Mamse, Wigi Kashmir de Hindu Mamsiki, Matamdo Parliament into the Hindu Wavamoko. Aduki conflict was Amayam Sang Lava conflict. Historically, Mutapa, Sendokpa, Satokpa, Aduma conflict Wavinina. Hosiki finally democratic country Amo in India Slekanda. Indiana administered over Kashmir, conflict zone level to one more the administered over Kashmir terrorist in the Chancellor Kana Tuan ba angle the funding Toraga, Makugan Bangan, Semakana training Toraga, Tazalaga, India Kashmir say Indiana Nakum Legakumatamda, Pazananga, Indiana can oiti Haviki Laidanago, no another Nakum de Utna Honavada. Torokpa step amanena low down never. Pakistan India is animals a nuclear country waving up. Ado economically yang da di Pakistan na di India ga lan thengna je keso hapta mani phana thengna ngam moi ko aduga sagi keno da amu mayam na world nation mayam sina amu nuclear nation oi binina pukap ta caption na bado madugi mangje bado hadi nuclear bomb ma thada India Pakistan ga lan je phasana loina mak free hand da do ga thengna da di nearly 12 million na di keno 1 crore 20 lakh kumba hai dai ko adugumba mi aduga missing hai tai 1.5 million gumba crore ma khai gumba de adum hafta ma da sibya ba adugumba lantheng na badu oi de ne ko ada government of India ga Pakistan ga je ma ge keno se miyeng se ton bane moi ju moi gi lam da dum moi na mai pa na mayam se harau ba khoi jo khoi rom da dum khoi na mai pa na harau ba ma se ngasai gi political advantage ina sai gi rajniti tawba moi ju prime minister khoi ju prime minister di gi leidra ko lebak se khoi ne na pa nga ye do utpane adubu lenga ga phaba hai se lan se yarige tawna da bu pai tawna da pai abdi yarige mi siba mi khwai de yam sian ba lenga to mana ngam gira ngam moi gira adu yam phaba lenga ne di ke su lo roi ba mi yam ko wa ba di prajada warak to ni hai tare taw tabu mina khoi da sum sitra ga khoi ni yenga le su ya da ba na bharat sakana ngasi lori ba step sing je khoi chumme ne lo tam ne taw tabu mangi ba thawai amadi manga do ba thawai khoi manipur khata da na te sniper attack ta khoi gi jawan ma su India gi BSF gi jawan atopa ma su BSF ra kaino adu jawan ma su lai da le re adi civilian khara ju soe hai mi kuma kam to soe na press ta PTI gi pau da yawi ko adu si me am si gi mangja ba sing je khoi gi kaino na prajana loi mangja de ni economically prajana mangja gani aduna yari gi di kaino na political leaders sing sina mase diplomatic channel da masai thadat pa abasing paisa gi da were trade ta were leidna ko say sometimes the Indus water treaty de ga tawi se ko su mase thadat pa abasing thadala kana ma khoi da parama tambiraga irei cha sing je khwai da yam sohan da mong da lan jing amna khwai phai ha se mai na tamjage okay thaga chari makha chatha boina masida muk political party taraga manga gi mihut singna governor unakre Manipur da NRC pangthokla ba matungda delimitation tawgani haibagi thajaba pirakle hari oza santa masida kugi 2001 gi census si yamna tongan ba kugi subdivision mapanda orangani yamna abnormal growth legi dana masigi 2001 gi census sidana taba 2026 ki se achumba census ta base or kanda koi delimitation zathabiu haidana governor da tongan ba political party na high kiba dugi warol gi matungina governor na madugi thajaba pirakle hari oza santa masi kadai bo yongna yeng ba yai oza santa gi point of view da political parties in na tawri je tang theng male ko koi delimitation je nom dan nom ne tawrani habdi moina law making body ade August House Assembly se masida moina phamgiba ade hana gi phamgiba ade gi phamdriba ade gi vote lepaga kahudaba then khoi Manipur da yamna active hoiba political parties sing je moi mayam si loina mag yang kan ko loina punjalaga subsalaga ita ko moi mayam si loina yang kan da Manipur amanga ko have se khoi de ayam matam da CSO na loi taw dong toyeba se delimitation taw do ya kan da CSO na langba
then political party na mung chala Delhi da haruba akhoi lebak ta miyam na yade haruba miyam na yade haibase akhoi na lang da so political party na yadraga di miyam di tumina lebi ai bako miyam ji yenga o akhoi tawi ji chumi akhoi sok tana ba akhoi gi politician jing je hote konari na ai ba poto adu angle da chappa yabane ba adu akhoi gi di adu gi angle da chappa se u de hai tare se last hour yor kan governor da memorandum vision ba kot ba leidana committee shemba si thabak se makhoi na dum tawe bako aduna sai gi governor na hari pochida political party da thajaba pire haibase chin na pirak pa thajaba ne ko order hoina life nate ada governor na order pi bangam so nate delimitation se akoi ipsana high court da case to bolai ko sai ge census se kino to dring da akoi ge mawram pro pomata si jaga jing se biometric identity de ya tai mari leina ba technological census se phajana clear oi dring da delimitation to binu hai ba le ko do court ki order da so hai se process ma kha jatro hai ne delimitation to ro na hai ne exactly to hai ne te ko adu du na mar mo ga da sai governor na pire ba thaja ba se Manipur state ki wendi yam pai adu bu to bu thabak to do ri badi hoji ge politician me am sine to do ne aduna mai political party ki level da khoi sta governor da hai ba ta na parliament da su adagi kano da su rai sabha lok sabha ko adagi election commission da su political party sing gi party ki high command sing sina Manipur gi leiba position sida census ki position sida delimitation to bu si di 2001 gi census se yam clear cut phajana amtang thidana ko mikok thi ba si phajana thidana aduga NRC update to dana Manipur da census to bu si akhoi India gi mangja bane ha ba se all over India every political party regional amasung national moi da khangan mam change ko akhoi na border state oi bani na akhoi gakta da impact si yai gadam na te ba sidagi changai ba mi mam sina hoji ure dana akhoi gi keno marakta indigenous tribe marakta non indigenous kra changjan gi bidagi ko tu gumba organization khara semjal laga hoji akhoi lambi chat pa yada na nomai kapsan dana tawri ba mam se ko si gi thabak sing si masagi only political keno kayani ko political move mane ba ko moi gi masagi akhoi na masing yami then makoi gi separate state tan bagi then adui matung da muk separate nation kuki nation amasu kuki gi oiba country masu talak pa ai ko chin lom na tawri sini hoji lang sine ba Myanmar da control tongam disine ba ko aduna census nyum chumna tawdana delimitation tawraga MLA masing hengalan ba nataga handan ba bise masi yam chaw mangjabani adui matak ta su ngaranga je kuki MLA ani na moina ngasagi valley gi oiba constituency ani hai tare ko masi subsal laganda akhoi gi kano da chingi area da chalan gani ga na haibse si yam achoba challenge ne hai tare akhoi Manipur gi political system jida miyam da te masi maitai da challenge tawbne na haibi adi ko masi se maitai da challenge tawbni na traga pangan da challenge tawbni na naga indigenous tribe akhoi leiba indigenous 34 tribe da challenge tawbni ga hairu ya ponte masi political akhoi gi political status ama hayang akhoi gi punna leramba status se hoji moi gi mi ani karam madagi mi tare nipan ka khalak gi hoji haure dana ko mi tara ka khalak de haure ado tara ka khalak de akhoi mi ta surne hoji separate demand je hobu ya ne den mapa nei changak ba akhoi gi mari leina da ba kangbu ko su tok salu de gi akhoi hoji khulai ba masing yamandana akhoi community versus community ole isine ko si gi si India ra samdo loi si haiba tar ga di se Mizoram da su leiba zo kangbu adagi chin kangbu sina Mizoram le Manipur ne Tripura ne akhoi punjal laga even asam do ba hora ne ko punjal laga na moi to under state ma ai je sidagi amuk heng lalau ba no bom se ma country mu demand to roi hania leite ba ana si bo sidi government of India da government of India gi manung da leiriba political entity me am se masida any political party ko any political party regional oigera Himachal do operate to regional party or so an Tamil Nadu to Kerala to Gujarat to regional oigera national oigera party me am sina moi gi level da election commission da masi poche mokhena ke hani ko status quo oina maintain dor kana chap chaba kanoma khoi gi census amadi NRC se to hon magi jaga dakar ma leiba se masi para se atop jaga so tamoi hani le ponte ko sona masi political parties in the swai the governor da tawse sisu adum phai thengman le ko ngan na tawme ya ta bagne aduga adui matungda sai gi moi gi party headquarters sing duna election commission da adi vote ka sing duna parliament da raj sabha da masi mungna bagi tai pa da yam chaw le ba swai da tor ka na moi heng election da ngai kan da governor unar ga akhoi di governor da high gram ni har ga pham le ba di yaro yam just main tam jage okay thank you very much Shanta masida mu PR chalai kraba matung SF na operation leptana chathari numit nini khaktada kadar taraga taret yauna yamlaba khulai fagat khre haina masida thamli masida sung hai basi Imphal West ki Pasoi police station na konba sajirok turel mapal da thiba humbagi thabak chathabada bora khaw amada haptuna thamlamba
SLR rifle ama 3 grenade 3 not 3 rifle ama single barrel ama point kungani thoigi rifle ani flare gun ama 9mm pistol ani hand grenade ama kapayari ba nongmai marusing bullet proof ki jacket ani plastic plate mari but ahum sing na chingba langi polam sing phagat pangam ki hairi oja santa masida lakchani basi koi gi president rule lak padagi haidi ching amadi tam ani sigi marakta law si neutralize tawrakadra haibagi thaja basi lai masidadi amuksu palli haiba koi gi hai president rule lak pana maram oiraga ching amadi tamgi ani da koi gi law and order si chamanana thamle sigi chapcha thaudang si lokhatli hai adumapu khoina sum thengna jabada hairiba khogi kadar amadi khulai phagat pagi chang hen bagi kano se khoina tamna phagat pa hen basina khara khajiktang hen bagi mami makak thai sigi matang dadi uja santa gi ba mot kari thambe ninge amtang thambe ngasai ka eta re ko ka ni khogi hujik lai ba governor na rule to ko matung hai ta improvement ni kara dum lai ta bi aro ko improvement lai to so valley manung da ko gi maru ina ko samak entrepreneur oi ni na dum khangi ma si se ko belum valley manung da di improvement khare lai only my marabak thi se ko gi chochanpur ade kangpok pi more gi route se moina free passage oina open to ngam da se ko da ko gi ka hani organization khara irang sibu ingkhat na ba paisa funding to riba adagi irang sibu lang na ba hona ba hena paisa lambi dagi paisa khai ba khot pa yam tawba business to riba mayam dagi paisa gari dagi munba namdar loba ko adagi ngasai gi kanogi chochanpur changbagi ga receive ka amba entry pass ka semam do adu baudi kharadi handar brain khalle ko jikse kangpo pila la koda kuki singi na yam phone na paisa loram do si kasu ngamdre Imphal Valley manung da su tongan tongan organization mayam na land gi maming da miyam da paisa khair ma do phanadi han ta male wari bo adu bo to do mo ngai khulai khongat pa chang je yeng ma tam da di ngai samna da kotu adagi ITLF den adagi moi gi lai ba CSO sing local organization hai tare ko moi mayam na yam phong na koi di separate administration bang di bo khulai pikhaloi gai na tholok pa statement je trace to ga adu ma statement tholai ba mi sing do pha ba pun ba to gi mapangan leite ko adu koi sidadi kana guma organization akoi se samna da UCM hai ro na taga any organization akoina kitang he wa se kan nga matam da akoi matak da ngai tongan ba agency sing na akoi bu thi ba humba na taga ke ni akoi bu trace to ba akoi phone tapping to ba then even akoi social media posting je makoina trace to ga track to ka na akoi bu namdan na ba gi chang se am wang na le ai tai ko ani du gi khena bi am wang le adu matam du da ni akoi CSO ma yam na yam waro da na buffer zone hai si akoi na sem hai gi mate government na sem ri ko ngasai gi lan mi me am na moina la ga sem je bani ani du chang ga khana ni na sem ni ha ga mathak dei sum no mai kap thara ga chang gi ba matam da makoi thodo ba shu to ngam de gi potum lai gre ado masida president rule lakting mamang dasu hai tarai ko lam dai matek to madasu khoi gi gwalta bi gi saida khoi gi kuki jinau singna yang popida no mai kaptar ko matam da BSF ki commander na mana khoi di center gi loba command ai gi DIG gi pi ba order doi matong na khoi di se chinoi gi lam na te khoi gi lam maitai gi adu gi hablai te se India gi lam ne aduna khoi citizen protect to se khoi thong ni hai do adu gumba mi yeng khara yeng ni hai tare ko sigi matak da mu hitang nuai taw se kangpo bi SP da taw gi ba attack chochan bu gi SP da taw gi me am du gi oiba FIR sing file taw kana madu gi mi pham phun taw ga madu lo gi oiba uniform set pa mi ma da hekta keno to gi kari hai ni ko nuai na da ba leibagi madu gi sengdok na ba na traga madu gi oiba lo gi chap chap action do lo ngam de ba SP ga yogar ga di district gi law and order si mai ma ko ta leram ni cham ba constable ma ga lambi da traffic police am ga khana ba na te ba ko SP ma sa soi bani adu ma kha ta do to ngam de ba aduna kitang parcel oiba imparcel oiba jaga khara yaw ba ta ga su sai yaw ta ga su sai ke ni ko akoi gi keno se lebak singang na mo na ba afaba purakna ba step kaya ma local le habi du gi am appreciate tawe tawdabu sai khwai maru oina miyam na Manipur miyam na maru oina maitai amadi valley de le bai chinau sing khoi miyam da apprehension le se su gi cadre sing gi masing amadi moina si na ba khulai adagi andagi lan manung da kapna gi ba khulai miyam do madugi intelligence report ama governor na maund ma na miyam da thamaga jikse sibau peace prevail tore adu periphery area highway dagi sidagi na kilometer sibau se akhoi kano troop deploy tawra kanda changhan na leire adu su tawriba kangbu den ITLF ko
to then akhoi maruina akhoi gi kano kani ko MLA nimsa kip gen magi nupa si hoji akhoi gi su signatory amagi chawal leader ni wari bu ko then paulele now kip kumba moi mayam na anti nation oi ba kano kani state breakup to no ba wangang musida even governor mana center na pala ba da sungangal laga thambasi pen da yam chawna lei ha sai sumain thamse okay zasida yamna nungai ba paw mana habidi khogi high school living certificate exam gi result haidokre kakching na pass tawgi chang chada marfu ga nipan dasmit nifu ga nipan oiduna khwaidagi yamna pass tawba district oire haina khoi headline oina leiri zasida lakchani bo wafamdi handaki pangthok liba khogi bosem gi exam sida angang punna lising kontraga taruka chamapan ga nifuni thoina saruk yaduna pass tawgi changna lising kontraga humdoi ga chatret ka yankhai manga pass tawki masida khoi hana position holder leirami du mamangi chahidagi di khogi grade point system si handak su dumak chathaduna khogi ngasagi position holder gi list di mamangi chahidagi leikidre thamgidre dumapu masida kakching gi 9 kakching district na khwaidagi leiba district singi manungda pass percentage khwai yamna pass tawduna kakching district 98.48 smaina lei jasida lakchani bo wafam di hanai khuina exam ama haidorakpa matamda ngasagi grade system se leitaba na maram oirakanda mark basis da adum haidi sigi school sina handaki topper oire khole du leiba adu hana dugi system leirambaga grade ta lakpasiga sida ojagi mota kari haini sigi awon ba malakpase kari ojagi mota kari thambini te akoi nawai anga oi da chandigarh like tammi ga ko koi mana se akoi budi ma ga am te ko chandigarh satrani class 10 ga jo 60% den phangam de ado ngasai gi imana sing ma ga wang lai manipur board dai lakpa ko 70 ga yogra di moi adum rank challe matam du da ko ado ngasai Punjab University ga Haryana ga te UP ga kari kara ga yengna matam da akoi gi 70% je moi government school da ming jan bang de mam di moi CBSE gi ranking je kamai lage ganda 93% phangba 94 phangba 90 gi makha ga du private institute loi ming chale aduna high ranking students sing se magi ming jan matam da Manipur board ki certificate ni hai matam da moina school sing sina understand tawri se akoi gi se rank 4 ne hai ta so 70% phangaba 82% ga phangaba se 90 yok so koi rank lakwa rank 14 jan ba 20 jan ba ichinaw sing imanaw sing ko oi meam do apaba institute ming jan phangi de aduna kai noi di moi gi percentage holi bu ga khoi holi ko jiga yam khena re tai ko duga khoi hot pa khena ba tan tan su akhoi gi schooling jida akoina lai pa wat pa ra moina 90% phangmanga maga akoina 70-80% na rank 1 oirak pasi masigi problem ma de lei ko aduna grading system jam phai ai tai ko grade oi ground na a grade sing se A grade singsina magi kanoda institute ming chan matam da magi A grade ne ga akoi grading de chatpani na adugi angle lamada institute ming chan ba phang bai chance yam wange adumadi yam pawering khale aduga hoi position hold to ba adagi grade ki manung do da amu percentage du yang ku matam da di A chale B chale C chale aga magi total marks sing do ulak tragadi amu pha ba adu da mu uthok tragadi adum hanai frame num tarak pani to ijo aduna mase education policy semiba kanguna hena khangadam ne sida aina yam ka hena comment to ya de ai gi akhoi gi experience gi wani ko ado ai grade system dina ming chan ba khotpa ado gi ngasai gi student myam gi marakta moral gi equality ma por ko de yam pana lakadra hena khalle okay thank you very much zasida mu center na Manipur crisis thuna loisin na ba su group ki luching ba yauna kangpok pidam mifam pangthokre hairi ngarang gi headline da yaw basu ki cookie MLA tara si na popular government ama thuna semna bgi damukta tongan ba akhoi cookie gi civil society organization singa tang tarama panda mi phama ma phamgani ju hairi aduga ngasi sida muk su yawrisina center na Manipur crisis thuna loisina ba so group ki luching ba yawna kangpok pi da mi pham pangthokre hairi uja sigi matang da di haidi nahan even hari ba kuigi popular government ama si semda ba thuna lak ta basik matang de even north east ki in charge sorry ba sambit patra pawan mit nini gi khongchat ta la ami churachandpur chatlami kangpok pi chatlami oja sig matang de di oja santa gi ba mochi kari kamaina thamba ya kamaina yengbe india gi rajniti se
CSO adagi ngasai kaya ni ko oye arm group yaudrdi India politics se tawbo som ngamdra jala sine ko na khalli se ade Indiana government of Indiana asuyam na lingaba even Pakistan ga khoi ga tawna matam da United States na intervene tawra ba China defend China ga khoi khana bangamni tha lan thengna so thengna ngamni na khana khalli ba adu gumba India gi political entity India government jina suspension of operation gumba tawba community macha macha da moina su mayam tawsalaga every community gi suspension of operation armed group leiba ko maruina sa ye kano je akhoi gi kuki gi magi maming da leiba banner si moi makada di toan ba ZRA adu are paite gi adagi mar gi adu gi khulai pa se mai community gi section gi mi lakh ani humbo phada ba community gi armed group singduga India ki 100 crore population je 150 crore population ji lead toriba government ji ga su group ka sum wari sanaraga lenga kani hairaga diko madugi lenga to hanjan failure ga hanjan sakam to buri poto soida lakane ngamoeba maram di kai no ganda mi lising yang kai leba group amagi khulai pa ba kangbu amana mi crore chama lenga iba aduguma government gi army amaga thengna ngamda taragadi moina haiba pota peace prop ngamda dana moina haiba poto sum taraga chatlaga maduda akoi government sum sakam tawraga as moi gamtanga wari sanagi ji peace prop na wari sanagi disarm tawba natraga dislocate tawga moi gi jaga da loktho kanda si jaga da noi kem tawba yaro ya haiga block tawba ngamda ba adugumba lengak tu karamba peace process na moi wari sana doje aduna takudi kaino ganda government of India doesn't want peace to prevail in Manipur because they have been talking with armed group of every community. They do not have an agenda. We need an agenda. India ki peace agenda there should be only one agenda: bringing peace in the state and the country, and making people love each other. Being an Indian, that should be the government's agenda. But why you need a separate talk with Kuki group? Why you need a separate talk with Meitei group? Why you need a separate talk with Naga group? Akoi 34 tribes ila lobo loi leita di 34 tribes ila lobo pulam na yaraga moi pulam ki consensus to ngairaga wari shagadra loi no tribes na tongan bamne community ki upliftment to da akoi ki funding ki wale na traga lambi sembi dre leidna ko akoi ki politically akoi strong oiba pami akoi kota pami ga na tongan bamne ba adu di community leaders inga wari sharsu not necessarily khulai pa be mathau leite ba in the name of defending the community, so many armed groups have been born in the state. Adugi poiba armed groups singdo loy na makawari sanakanda Manipur lambi chala ni peace porakani adu community nusinan gani haragadi government of India is a failed agenda moigi political agenda se yamna crystal clear way dawa adugumba position da lay ene low tam neba akoine yengning jidi after the governor came, after home ministry took the charge forget the Meitei, forget the Kuki, forget Nagas, whosoever Manipur see you are being governed by the Indian constitution, and since you are governed by the Indian constitution, the constitution has the right to take action against any illegal activities. And utpiraga koi lamdam sida peace pu biro hai neba koi hai ko adungam da taragadi tarara kangpopi da wari sara ju chanira wari sara ga ko madugi poto sumoi oi aduga hasigi Kuki MLA singna moi CSO ga including the su signatory we discuss those of the moi community ni na koina adu da yam kana hairu ko lo do ko yam lan ngadra ingal lego tawda bu ngasai gi moi da ngasai gi MLA amagi ko constitution jingak pu gi dignity am di le ni moina adom da wari sawai mota assembly da open discussion am tawsi assembly se function to lo assembly manung da phamma ganda akoina separate administration pami maram se kaino akoi gi ngasai gi conflict sida akoi gi oiba community sub tribe sing sida ngasai gi sigumba property sugam soki moi halak pai formula kaino Meitei na Chuchanpur da hanjan gi bai formula kaino kangpopi da chatpa ya bai formula kaino haibse masi assembly da discuss taw da pone moi community ma da discuss taw ganda moi gi oibe agenda do press ta phonga moi gi vote bank sagat pado moi su lan ngani matam amada ko moi prasad su wara kanda wara ko matam da moi gi against la kanda Meitei gi khoi ipai pu pawro da haina ba yokok lan nei do madu soin tarakane khoi Meitei rom da su tarakado ni se aduna assembly je function taw na ba hana hona ba do chumme na ya main tom se okay Aza Shanta masida mugyam interesting oiba mana lupa koti marfu gani thoi changna school chamaga kun sana bagi thabak lana pi khrabra haidana wang ama hanglakli masida North East Spatial Infrastructure Development Scheme haidana masigi makhada tongan ba khoi constituency humphusida school chamaga kun sana bagi
masida pikiba akoigi hojiki pankiba senpham adu masigi tender tawda lana chatkhra hairi masina su akoigi oja santa even akoigi government school singda mama mapa even mama samak ojasi government school da oiraga magi tam mahangna oiriba school sida machasi kasu tamhandingdaba ojana kongai ne hojik leibase Swain infrastructure the oiro oza watpana oiro havidi ozagi matang the su rationalized or octabasum but havidi even saba sungho hodringai pitharak padangari basigi kugi school chama kun saga dabasida masigi tender gi matang the bo hodriba pot amada bo che yet na balaire haidana masigi wahang amaga hanglagli simakna havidi yamna maru ori basi society ma chakot pada yamna maru ori basi akogi mahai tambam loisang sini adu Saba Haudriba, Tada give us Henpam Zigi Matang, the tender double Masida Lana, P. Crabber, Habagi Wanga, Makak Hangla Pasi, Santa Masika Mini Yang Bear. Maside, I go Manipur, everything, politically, if there is something wrong, Aran Makari, Makara, Targadi, Madu Court of Law, the Chakadam, Vigilance Lady, a state kiko, Vigilance Department Lady, Vigilance SP, complaint over them, Kavadana, Tolaga. Sumana lana tole me gaina miyam the Lauthokan the go Lauthoga Madugi Weba Lauthoiva me to the Mutuana Matai Kauraga Wari Sanakanda last Lauthoiva me to win the Tabapangi Pimam Dago Adugi Yam the Levax some Toxiarico Say Aina Sita Java Court of Law Marilena constitutional provision may say Pazana active in a scene of Changeva Aquina tender over the Aranba or me and Hive Targadi tender to give documents in the Moina Kangi was in the Pibiroga Pibirakanda vigilance the complaint over them vigilance the mana state vigilance department complaint over them is mind on she official matamda she minister siparing Ida Magna Aranba Tower man a complaint or Gamagi receipt number to Pirakanda vigilance Karigumba adequate step local targadi public han Messiah Aduga public hangan matagadi madu public issue in a land Davida court of law the Satka never Aduna Adugi angle the Satavida Koina public key outrage of Oinabako Sagi Lengaxi any Lengago of Congress or Yaramo Yarase even a CS or the Voda Miamna blame Mam Toration Kariguma Moina Pamado Rom the Tarakagadi a the blame Mam Toration Moya Pamatagana to Milakiboko Aduni Lenerize other Vigilance lady, anti-corruption lady, then she is higher tender committee, lower tender committee, and a leramari, she can school survey, tender Zigiko. Committees in Moigi, Matamda Toki, and I see Itareko, Moigi Canodo, notification ma'am, the Lotoga Madu, Matuina Todre, I target court of law, the Chapri time for the Layako. Adu Matakasu, vigilance who complained of them, Miam Sinago. Vigilance active and get a number of complaint. A number of complaints, Toxagibasing do, Adugi Toxagibasing Dugi, Toxagibasing complaint, Toxagiba Mayamdo, Adugi, Tauribasing Dugi, Oiba, Kaniko Madui results into Yankana Court, Sakatan, Manipur Vigilance, Matop, the Taudreco, they have the audit President Taudeko, they have to Madu, Miamda, Madugi requisite papers in the Pire, Kangan Changiago. Akoi the Amatam, the Kabara, Koi Lao Konga, Lucian Gibepo Nevo, my lion at my Tamsaki. Okay. As a Santa Masidamu. Operation Sindur Chumnagi Maming Nate, Pukning the Lariba, Wael Aduni, Haidana, Prime Minister Narendra Modi Natamli. Masimaksu, Prime Minister Modi Natamba, Warolgi Matungina, Laibak Asigi 𝐶𝐄𝐿 Singi, Laibaktagi Sindur, Lautokpada, Karifal, Fangi, Haiduna, Kangzara Sanu Haina, Modi na Fongdokre, Haidana, Kugi Jammu and Kashmir, Pahalgam, Dekta, Terror Etekta, Kugi Mioi. Kunga Taruk Lake the Badu ne Dubu Santa Laksani Wapamdi Handaki Pakistan the Hariba Pahalgam terror attack Sina Maram Oiraga Operation Sindur Natoliba Maming Simaksu based on Hindu the base Oiraga Sindur Raisi Hindugi ne Dubu even Masida Yam Tuina Toiba conflict si BJP si Kugi Hindu the Yamna Hazaba Dumba Kugi political Kenomacani. Even Congress ki matam da kugi Muslim lining chat pasidani. Adumapu kugi India da sudum tongan ba Hindu Muslim tongan ba kugi puruk mayama matari even Manipur da su tongan ba indigenous tribes kontraga marita ba sumaina. Asa sigi matang da di tholiba handaki operation Sindur sigi matang aduga thoglaiba kugi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ? ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯜꯒꯥꯎꯟꯗ ꯅꯍꯥꯟ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯍꯥꯞꯄꯗꯨ ꯌꯥꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯍꯥꯠꯂꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯄꯣꯠꯇꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯊꯤꯀꯥꯗꯥꯔꯒꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯐꯥꯔ ꯄꯨꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯦꯔꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯄꯥꯡꯒꯟꯅ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯍꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜꯅ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯀꯣꯔꯦꯡꯅ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩ ꯄꯣꯟꯇꯦ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯕꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯗꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯝꯃꯒ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯝꯖꯧ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯠꯄꯤꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯣꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯆꯪꯉꯒ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯣꯛ ꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯣꯟꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁꯔꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯦꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯔꯒꯦꯇꯦꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯦ ꯐꯨꯗꯣꯛꯄꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯖꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒ ꯈꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯃꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯆꯦꯛꯀꯤꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯕꯙꯥꯟꯗ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯀꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯑꯁꯥꯝꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯕꯪꯒꯥꯜꯒ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯀꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯦ NIA ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤ ꯊꯣꯡꯗꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯏꯆꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯆꯦꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯥꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯐꯥꯎꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯕꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯞꯁꯤꯅꯤꯇꯤꯒꯤꯗꯒꯤ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯃꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯨꯞꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯃꯐꯤ ꯃꯔꯣꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯌꯧ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯁꯦ ꯎꯠꯇꯔꯥꯈꯟꯗ ꯀꯩꯗ ꯇꯧꯏꯀꯣꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯥꯔꯈꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯧꯏ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯟꯇꯆꯦꯕꯜ ꯇꯆꯦꯕꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯔꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗු ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯌꯧꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯁꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯅꯣ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯊꯝꯃꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯔꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔ ꯈꯟꯅꯔꯁꯨ ꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯈꯟꯅꯕꯁꯦ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯦ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯦ ꯑꯀꯥꯁ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯦ ꯑꯒꯅꯤ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯦꯀꯣ ꯕꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯐꯧ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ USAꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯅ ꯄꯥꯈꯠꯇꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗ ꯃꯥꯡꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯇꯣꯡꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ every nook and corner of the country ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁꯅꯦꯁꯇꯣ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2001 ꯖꯨꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯖꯦꯜ ꯌꯧꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯐꯥꯕꯤꯕ ꯄꯨꯟꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ UCMꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ
se samna da hawkip ki maming sinaraga wifi ki maming sinaraga natraga maring ki maming sinaraga mitop to sum changsala kanda Assam rifle le yengsalinen to free hand sum piraga tawrakta di mo Manipur sisu kind of Kashmir ma olakaneba ada akoi Manipur da ngasai ki kano se jiribam da hat ki bami den akoi ki linthoi ambi ga emanjit ka mangi ba den soi se kano ge army headquarter gi mangri ba akoi ki kari babu hai ba akoi ki yam se moi ki matang sida yeng ta ga di India se ngasai ki lo gi oi ba mieng se north east di kitang nem ne yeng bra ado Pakistan sina Pakistan India abdi POK ki jaga sina natraga Indian occupied Kashmir hai sina natra akoi ki Jammu Kashmir sina international kanoma ke hani ko interest sama leibini na adu dre hena thune action loning bai wakhan leibra hai do ai adu main thamjage. Okay, thank you very much. Azasan ta koi ki Sangai Express ta masida koi ki single plastic kaithel dana drive naga nala dana pumthan than hai dana ma yauri koi ki Ministry of Environment, Forest and Climate Change na kogi notification pigi bagi matung inna 2001 gi August ki tang taraga nithoi 2020-21 sida high riba plastic kogi single use plastic si high riba kaino si kogi bill se 2022 da pass tau ki bane do ngasi phaw koi thabak on thok pangam dana lairi masida kogi thing bagi mahutta kogi half liter dagi hendok dana kogi madudagi hena piktaba amsu thogleiba adubu ojasanta masi thingani masi environment da koi thawai pan baji be koi si we directly depend on kainoni environment da koi si depend taroga hingba dugumba jiba ngaktani adubu akoina ngasi seasonary plastic bottles singsi mafam jana season akoina langthok taba khotaba turenda thadaba khotaba singsina maram oiraga akoi human lungs oiba si nongmagi akoina asoiba mamam tawgiba sina koi slow carcinogens ne habasi miyamda aware oidabam khak leiriba adugi mathakta hairiba bill oina pass tawgrabasi 2020-25 da hairi fully akoi plastic si eliminate tawgudabani haiba amasu leigre adubu handak haukibe April gi tang taraga manga dagi Manipur Pollution Control Board na drive amayam kanna chathari masida housing phauba masi mai pakpa ngamdribasi alternative ways ama pidabana oidoribra natragana amuk miyam na sizinabada hena nungai ba habadi matamamda usop melada kogi glass nung adum yelaga ising hairaga tawrami hawjikti chagluk ang mamamgi mapanda kogi water bottle se dumak thammi adumakpu masigi waste mayam si mafam chadana akoine hek mai thare air pollution thoi soil da oire dispose to bangam dabani na soil erosion thoi aduna masigi awareness ne miyam da tangai phadana marik chumna pibasu darkar tabra haina khali aduga masigi alternative ama aduga kaithel phambi singna adumak plastic si kana gumba akoi plastic se phai khole na pidabasu yawi kana gumba kharana amu adumak yam openly dum hauji ising da oiro openly dum yoli oja si matang da oja ge oba mod kari thambini anuba change ama ko natraga environmental hazard ai tai ko natraga laina ama lakpa ko si mai magi society gi development ga mari laina ba ka ne ko ge kano se authorities sina implement or ko style se kar khene ko ningjang be ko koina HIV se ahan mada miniam kiner me ko HIV ma lekai da leire ga ri tu ko chaba hina da ba to me ko ado akoi gi sumang lila tawdana street play tawdana HIV se kaino kamai protect taw yai ga na mayam na government na paisa mayam thada dana madugi oiba miyam da madugi fear psychosis to mang na ba adagi HIV na mi sing bu magi oiba authority ai dai ko mazagi oiba legal keno do right sing do phangan na bo na da even radio da HIV na ba mi magi ngasi ju dum taram gani HIV na ba mi magi lamse munge taw tar gadi kai go machi manaw no mun bige taw tar gadi sumaina legal approach low be help low be ga high is mine ko any lebak to any chance la kana se corona matam da so even koi phone ga pai het pa matam da corona gi matang na ngang da khut chambiu adu to bi ga miyam da common awareness ma program hona bji ne ba yam da ka wai se da sai gi hajiki plastic ki zero plastic o hen jai ta di akoi gi lamsi le ba entrepreneur style se sida ka change on ma change adagi public ta awareness kara hena la hanmam changi then akoi gi miyam sing sida mai magi pole chapar matam da masagi khau pu gi culture se tawon akoi mamang da
फ्रेशेस फ्रेशना अखोइना वेजिटेबल आउटलेट अमा ऑपरेट तौबा हो मतमदा को अखोइना इसागी ऑर्डर तौबी मतमदा इसाई खाउ पुबिरो हाइबसे मी याम सावे ngसाई मागी खाउ प्रोडक्ट ए प्लास्टिक लुपा नि बि अखोइ पैसा पे लेगे कइनो गा हाइजलम मथिन चाइरम बगुम्बा इवन अखोइ स्टाफ तबो ngangam यावे को देन अखोइना कनो नो एदम चाउना इंजाना बिगी तबक तौरगा प्लास्टिक अम्बाउ खाउमबो पीदी गा हाइबको अदगी अखोइना फीगी खाउ नत्रगा पेपर बैग सेमगा थमगरा मदुगी चार्जेस तो लोगे हाइबदा मोइना पिनिंग दबको ममदि मदुना फदिगो मपुनम फंगे अदु फंगे गा खनबगे मेंटालिटी की वाने बसे अदुना सोसाइटी दा चेंज अमा पोरक पाइबसे म्युनिसिपालिटी ना आईएमसी कक्तना चेंज तौबंगा मोयबा मोइगी लेरिबा फंड सिंगदो कराई वाइदा काय दा इम्फाल वैली मनुंग सिदा इमुंग मनुंग दा टीवी दा एडवर्टाइज दा खबर दा करी स्ट्रीट प्ले तौबा मियाम दे अवेयरनेस कमाई पुरहनबा मियाम से विलिंगली मदुगी कनो दा पार्टिसिपेशन अमा मसाना याउजरकबगी एस तौदे अदबने न खनबगी ताई फदबा अमा लाए हाय तारे को देन एंटरप्रेन्योर्स सिंगदेसु ngसाइगी अल्टरनेट मेथड से फंगनबा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ना देन अखोइगी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ना एंटरप्रेन्योर मैम से कौबीर गाना मोइगी ओइबा वर्कशॉप सिंग तौबीगदबने बको मनी अदगी मदुगी सब्सिडी पीबी हाई गवर्नमेंट को से समना दा इसिंगी इंडस्ट्री तौरी मिसिंग से नोइगी बोतल सिंग सुमाइना चेंज तौथों मतमदा नोइना तिंगियो पैसा दुदगी अखोइना मईगी ओरसु नत्रगा अमगी ओरसु 1% 2% अखोइना रिफंड तौबिनी गाना हाइबिरगाना एनकरेज तौबीगदबने बा गवर्नमेंट गी लेयो फंड जम हम चांसिना बाय ताइ को मसी अखोइगी कनो कक्सिंग दाम देवदता अखोइगी हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर ओइसे माना मोमागी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओइ मतमदा मणिपुर दा ऑर्गेनिक फार्मिंग से एनकरेज तौबदा इवन मार्केट एक्सपोजिंग दा फेल होइरबा अदि नेगोशिएशन दा फेल होइरबा ममन यानद्रबा जगा दो बाउदा गवर्नमेंट की मार्केट इंटरवेंशन फंड की मनुंग दगी अखोइना नोइगी बैलेंस अमाउंट दो गवर्नमेंट ना नत्रगा मिशन ऑर्गेनिक ना हाप कांदा नोइगी सेल्स से सक्सेस ओइना बना अदुमाइना पुबिगी बा सेल्स में अमम ले अदु मरम ओइ कांदा अखोइ माइ पाहौरि नेबको अमाइन तौदना एंटरप्रेन्योर्स सिंग सिगी ओइबा तोवान बा एंगल दगी वर्कशॉप तौबा तगाइ बदे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ना तोवान प्लास्टिक ते अखोइगी नते ना तुम लेबिया दे सिदा को दे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ना तुम लेबिया दे स्ट्रीट प्ले मैम तौगदमनी रेडियो की कौदना अदगी से अखोइ टीवी चैनल सिंग से कौदना नोइदा सी प्लास्टिक अवेयरनेस से अखोइ 6 मंथ्स की मनुंग दा मुथतपगी टारगेट अमा ले सिगी टारगेट से मुथत क्या है तादी पब्लिक अवेयरनेस सी मुक चंगी अदुदि अखोइ इन्वेस्टमेंट क्या दका ओइ अदुगी इनकम मैम दो अखोइना रिवाइव तौबा रिव्यू तौबगी तगाइ फदब याम चाउन लेबा अदुदि नतबिदा बजाम नुंग चंगा हनुबी मैम दे प्लास्टिक खोम लेबरदि यारोइबको अदना मियाम से अवेयरनेस मथौ ताइ हाइ तारे को देन आईएमसी की लाइसेंस पाइबा दुकान सिंग सिगी लिस्ट लौथोक पे आईएमसी ना मखोइदा नोटिफिकेशन थाबे हाइ को कईगुम्बा सिगी कनो सिंग लाइसेंस पाइबा दुकान सिंग सिना यूजेस कनो प्लास्टिक सिनरम तागदि यादब सिंग सिनरम तागदि नोगी दुकान से शट डाउन तौने अदु तौने मैम हाइ बि आइबको अथॉरिटी ना तौबे आबे याम लैयेबा अदुना सिगी सिंग से तौबिरगा माइ पाको अमा पुबिरकनबा अदुगुम्बा तंजा अमा लौबा यायेना अदुइन तमसगे ओके जालुई शिलकपदा अखोइगी सिरुई लिली फेस्टिवल की मतंग से उंगथंग लाक्सगे सिरुई लिली फेस्टिवल सिरुई लिली कन्नबगिनी हाइदना डायरेक्टर न थमली अखोइगी लाकदोरिबा मे की तांग कुनदगी मंगारक सुबा सिरुई लिली फेस्टिवल ने हंदक पांगथोकदोरिबसी अदुबु नेशनल हाईवे फाउदना चटकदोरिबसी अखोइगी तोंगान तोंगान बाई चिलिनाव कांगलुप की चटपे यागनी खोई मैतै की याररोय मसिमपु चनिंगदी हेलीकॉप्टर तोंगा सकदोइनी अदुमपु मसिदा खोइगी मणिपुर लेंगा की टूरिज्म डायरेक्टर पुजाय लांगबमना फोंदोरकपगी मतुंगिना हाना सुदुम हाइगिबनी मसिगी चपचाब सेक्शन थौरांग सिन सेमदना लोरे तो खोइगी बस थागनी खोटकनी सु हाइरी सिगी मतंग सिदा खोइ स्टेट अमगी प्रोग्राम सि दुम यातना सेमदना लेजग्रबनी अदुमपु हौजिक हंदक पांगथोकदोरिबा खोइगी सिरोई लिली फेस्टिवल सिगी मतंगददी जसानदगी मोचे करी कमाइना थंबिनिगी हाना लेरंबा टूरिज्म की डायरेक्टर सिंको अदुगा मैडम पूजा लांगम हाइ तारेको आईएस पूजा लांगम मागो विजन खर खेनर मसुएको अदो कोई जो फेस्टिवल जे पना पजन दिसले 2011 दिसले कुजनेको असि मैम न तरबूज का चाय जे कोई तरबूज की मसी इंगलन बोना दा कोई पैसा जे बना लाख बना लोय रबनेको स्टेट की टूरिज्म फेस्टिवल का लाई जे कोई चिंजा फेस्टिवल का ना कोई जातो बा कोई सिनमी नरमिनी मसी की पोची हौरंबा अमगा लोशन मै बम चंगे दे तो सिरोई फेस्टिवल जे कोइना करोड़ चाम दादर जुको मदुगी ममांगी तौगिबा फेस्टिवल दुगा हंदका रिव्यू तौबा हिबगी तंगाइ फदम ले पर्टिकुलर डायरेक्टरेट सिंग दुनको अदा मसिदा येंगिंग जे मणिपुर की सिरोई लिली फेस्टिवल है जे सिरोई योखनबनी सिरोई से मालेमदा हेना मसा खंगनबनी अदि टूरिज्म की फुटप्रिंट हेंगनबनी अदुना मरम ओइदना बु टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पैसा थादरगा मसी फेस्टिवल जे सिल्लिने हबको कमिटी सिल्लिने अदुबु ममांगदा
Manipur अखोई संगाई फेस्टिवल सिन गाना इवन थाईलैंड की टूरिज्म डिपार्टमेंट भाव लाखतना सिदा मोई की विजिट थाईलैंड गाइना तौगिबा मैम लेरेबको अमाइन तौदना मणिपुर की सिरोई फेस्टिवल सी इंडिया की मनुंगदा स्टेट कयादा कनो कहनी मागी पॉपुलैरिटी लौबंग मी अदुगा फुटप्रिंट कैम हेंगली सिरोई येंग लाप मी क्या यामी ममांगदा सिनगी फेस्टिवल अनी अहुमदुगा हंदका सिरोई की प्रोडक्शन से क्या हेंगले मागी प्रोटेक्शन की पोट सिदा कहनी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लेगा मरी लेदबो ओइबनेको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट मतलब मरुओइना फाइनली मधुबो एक्सरसाइज तौदोरिबा उटका तौरिबा फेस्टिवल दुबो शोकास तौदोरिबा टूरिज्म डिपार्टमेंट का करम मोंगदा रिव्यू तौरकांदा डेवलपमेंट से कमाइन उटके हैबदो मधुदा यामना डिपेंड तौगनी मणिपुर ऑरेंज फेस्टिवल पाइनएप्पल फेस्टिवल मैम सिल्लीको एंटरप्रेन्योर मैम की इंडिया लेबा पाइनएप्पल कंपनी अचौबमगा ngasi bauda akoi manipur gi queen natraga q pineapple si oiba agreement ama sign tawdana akoi gi si company sina phajana lobiri ha gi poti leite adubo chahau gi di upang chahau gi di akoi cheng tha ngam drasu tumin na hai ta ko hurala na da dum phause manipur dai phanam thari ko khale ga di chahi ahum male di manipur gi chahau se yon base adum ti warani maram de saigi kaino hai di akoi sidagi hanak chahi ju phause phanam tha do e ko video phanam le on min thar ko aina sum department ga dagi lomi sing jiga akoi ga mungna do noi tawi sum tumin lai wane ba akoi di masi consequence 2-3 years de akoi phangane ba ko masi tawrisina heng khar le ga na akoi chahau se siloi de ne maram de hom da amu bo cheng se magi chap chaba nutrient yaw do so horak de ne ba amai no na अखोई की पोट से चप चाब अखोई की प्रोटेक्शन पीरगा अखोई की सिदा मीना लाकनिंगनब अखोई की पोट से लेनिंगनबगी इंटरेस्ट उत्पंग फेस्टिवल ओहनद्रीबाउदी सिरोई कनबगी फेस्टिवल ने हाइबसे चिनदंग ता तोकने अदुगा मरोइना चही खुदिंग रिव्यू तौबमसु चंगे अखोई गवर्नमेंट से रिव्यू सो तौदे ममांग चहीदा थादगिबा पैसादगी हेना गायथोनमदि होने अदुगा मदुगी डेवलपमेंट एरिया तो रिव्यू तौबगी हाइबदुदी मोइ का हाइतबरा अदुमदि तौहनिंगेना स्पाइन तमजगे ओके जसांता हजिक थाइदी सिरोई लिली मदि तोंगान बखोगी स्टेट का मरी लेनबा सिगुम्बा खोगी फेस्टिवल सिंगजी मतंग दसु ओजाना मरिक चुम्बा वारोल थंबिरी ओजाता अइना हाइदी ओजाना हजि खोगी ब्लैक राइस सी खोगी मणिपुर नतना अतोपा मफम द फंगदबगी मैमना ब्लैक राइस हाइनरिनी मसिदा ओजाना हजिक पनबीबा मसि तुमिन थादोकपगी अमा लई हाइसिजु मसिमंगनसु अचौबा इशू मा लाकनी हाबसी ओजा मसि लाओ हनिंगाई लेते चही खरगी मतुंगददी ओजाना ngasi पुथोकपिरकपसी मतंग याम चाय हाइना लौजगे याम नुंगाइजई मसि खोगी मसिबु लाना सिजिनरिबा खोगी इवन ngarang su dum yawi यूरिया गी मतंगदा खोगी सेंदोंग ओइना तालबरा हाइबगी हेडलाइन सम दum यावगी ब्लैक राइस अखोई तोंगान मफमदा हाइदी अखोई चप चाब न्यूट्रिशनल वैल्यू मणिपुर फंगिसिमक फंगद तारगसु मजी थादोखिबा हाइबजे मणिपुर की अखोई अचौब मांगजब अमखक ओइरकदोइनी याम नुंगाइजे ओजाना ngasi मसी ब्लैक राइस की मतंगदा ngasi अमा पुथोकपिरकपसी मसीगी खुदोंग चाब लौजरगा अखोई ब्लैक राइस की मतंगदसु मयामदा हेना मसी मियामदा खोइना नियम लाना थादोखिबा सिगी अचौब खोगी लेबाक मांगजब लई हाबिसिगी मतंगदसु कोई मतम चाना मसी कलहौनबा अखोगी इकोनॉमी द हेना सोक्चलक्तना बसीसु कोई तंजा अमा थमजगे मसी शेयर तौबिबगिदमकसु हेना खोगी खोगी ओजा शांतबु थागतप फोंदोकचरी लोइना ngasiगी खोगी न्यू टीवी की न्यूज़ एनालिसिस असि खोगी ओजा शांतना मरिक चुम्बा वारोल कया अमा खोई एनालाइज तौमिनाबसे सरुक याबीबगिदमक्ता हन्ना नौजा शांता नाहकपमबु न्यू टीवी माइकैदगी थागतप फोंदोकचरी थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम लोइना खोगी मियंग ताबिरबो ख्वाई पुनम की मफमदगी न्यू टीवी की न्यूज़ एनालिसिस असि खोई ngasi योनदी मतंग असिंदा लोइसिनजबगी याबदु लौजगे मियामदगी काइननबा याथंगनिजरी पिनबिरसी थैंक यू Nail it Imphal Akampad Laklima Session 2025-26 की ओइना admission होजरे. Courses offered are MTech CSE in AI, MCA, MSc IT, MSc Bioinformatics, BCA, BSc Computer Science, Diploma in Computer Science and Engineering DCSE, Diploma in Electronics and Communication Engineering DECE, PGDCA, O-Level IT and CHMT. Courses singasigi apply to the last date na 20 May 2025 to oigani. Schedule Caste amadi Schedule Tribe students ki oina free course oijigani. Screen the pijariba QR code natraga link asida natraga 8132062261 da nashima contact tobiratuna kanaba shingasi lobiho.
Welcome to 𝐍𝐄𝐖𝐒 Hospitals na keyhole surgery pangthorakpa chahi 18 mapung pharakpa kumonga mari leinana me tha manungda keyhole surgery da 10% mari leinaba investigation singda 15% amasung general ward bed charges da 20% discount phangbigani akupa marol pizariba mobile number natraga 𝐍𝐄𝐼𝐒 Hospitals tagi phangbigani. Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. The Happiness Program is a program for success, peace, and strength. If we attend to our breath, our whole system gets rejuvenated. Manipulating the breathing, you can change the emotions. पृथ्वी ख्वाई फजब मफम खर खागत वर्ल्ड की आइकनिक हिस्टोरिकल ट्रेवलर इब्ने बतूताना ट्रेवल्स ऑफ इब्ने बतूता द मैग्निफिसेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है समरकन है सिटी इंगे -2 डिग्री सेल्सियस मफम हिस्टोरिक सिग्निफिकेंट कहीं सेंट्रल एशिया की ख्वाई इहान हान लिखी मेडिकल यूनिवर्सिटी ममांग लेबजे मैम इंटरव्यू समरकन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट फ्लोर ममांग साखिब यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी मैम फीचर्स मांग मफम द समरकन फजब मागी लेंस फीचर्स लैंडस्केप मफम से फजबगी फाउबगी पॉपुलर रीजन खर ले अहमद वर्ल्ड की ख्वाई ममिंग चप कल्चरर्स आमिर तैमूर की कैपिटल से समरकन मथक मफम से मैग्निफिसेंट आइकनिक मोनुमेंट मैम 14th century सेमखलप मोनुमेंट मैम लेंदना स्टेन तौर मोनुमेंट रेगिस्तान पनबे रेगिस्तान से मॉडल यूनिवर्सिटी रेगिस्तान से थियोलॉजी की यूनिवर्सिटी then Islamic Theology की यूनिवर्सिटी then Philosophy की यूनिवर्सिटी Modern Science की यूनिवर्सिटी अहुमसे ममाई अदुगी ममुंग लौरगा मफम सिदा निगतने सिगी यूनिवर्सिटी की कैंपससे अदुगा हाइरिबा मफम सी अदुगी मतिक फजबा हाइतारे मसिदा मखा कया की लई म्याम मसाले अदुगा सिटी इटसेल्फ से अदोमना लापियगदी अदोमना उदोइ से गार्डन नम नेबा बट हौसिकसिदी विंटर सीजन नि अदुगा माइनस नक चटपा हौसिक डिग्री से अदुना हौसिकती लई ना साते खरद साते को अदु हौसिक हाइ मफम जे मा एक्सप्लोर तोमिनसी अदुगा हौसिक लेबा आइनो एक्सेल यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ख्वाई फब यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी नॉट जस्ट उज्बेकिस्तान की लोकल स्टूडेंट मालेम तोान तोब कंट्री मफम से मेडिकल तब लाई PG कोर्सेस MBBS कोर्सेस लाई स्टूडेंट्स मैम पाकिस्तान इंडिया टर्की ईरान तोान तोब कंट्री मैम मफम से मेडिकल तब लाइको नतना इंडिया के मनुद नॉर्थ ईस्ट महरोई मैम मफम से मेडिकल तमी इवन मणिपुर महरोई क्या मफम से मेडिकल तमी मफम से नुब फजब मफम हिस्टोरिक मफम मफम से लाइक तब की तोान तोान नुब मैम लेगनी मैम एक्सप्लोर तौमीनजी नब यूनिवर्सिटी फम फैसिलिटीज मैम मागी हॉस्टल की फीचर्स अपॉर्चुनिटीज मैम मैम इंटरव्यूस
19 ho college ni sis 1930 thousand na kam city faculty course na we ni ko matam ki syllabus asa 1951 1951 57 case मतलब से तो हम से मतलब से डिग्री दीजिए sis na degree certificate baccalaureate 1930 and 35 batch सारा से तब से टीवी इंस्टीट्यूट क्या है Samarkand Institute सी मतलब वो handwritten usa singi kai iram se usa sing lai ki dari tiram Manungi infrastructure so yam pai ada mogi syllabus se medical council of india ga so yam institution ba hai tare community medicine jaga ra work toroga where from basically from India was part of it so do you know Manipur yes When was it from Uzbekistan ki Fargana city dani higher city city laiba government ki medical college amani Fargana Institute of Public Health have a college ki magi main campus ni sina taba tongan ba campus mayam amasu leiri haba dare magi hospitals mayam ama lei adu magi sigi main campus se mayam mijing taminazi basi government college ni more than 1000 student office de like tami adu ko Manipur ki oina batch ani haba dare ahan ba batch ani koi Fargana Institute of Public Health leire first year student amadi second year student mayam ro basi tongan tongan hostel singa leirega mahiru kya ama like tami manung sida kai kai future some opportunity like mama hai tare makhai de pa makhai buka chalo ra kan daga thara kulan dai so pai bu ba bi mo di young minds ne ko jadi try pa na ha